ya mazina nyitwa Tashobya Boneka speaker Mbarasite kandi wesimbira bwa state council Nyakaje Nyamutanga na Kakoba elizoba twabantulenga budget y'abanyambarara of course biri 19 byakashishaka ningashi omukwa kashatu twantulenga budget yo kugira ngo entekateka okuturabe netukorera abantu na nentasya yitukuteka okugira tukuza kukorera abantu na nebituri kuza gukora so kutukuruga omukulenga budget ntujanjura council baiza kujanjura council tujakira rero tujitwara tugenda tujidiscussingam then tugaruka tukoreba kweta budget conference aitorete mwena ba chairperson C1s and other stakeholders abandi abambara abashubuzi naki kudiscussinga echechi ntwende konka on budget age estimate says to pass is to ayachira neza billion anana mwenda na millions shatu abana mukaga ne usento bukurengamo kandi local revenue is tukuteka collecting twazongezaho zibeze billion mwenda hatwateka a billion 10 na million 9 na mwenda ne mtaro 9 na mwenda nezini kandi tuyeba ngo tukurameze rwo mu central government neze sente ezukuru ko mu center ezwa shashora abakozi for example shashora abatichazi shashora abashaho mwena abakozi abitu na expenditure mwene ku mu central government ni billions ashatu na 8 no buceka anana 2 ninga shi billions ashatu na 8 miliyoni 2 na mushanju nezini kandi muri yezo anza kwataho ariyezo billioni 10 billioni 5 nizakwa niza omu divisions mwena ba division nabo tumeza kutura abahere twatubahe sentence bayema nabomba jera ebakora aha ground abo kuba bomba twara 70% itotsigaza ebakweta 30% mwene tumeza ngo ebyingi ebyaro ko revenue ebikorwa aha division abo kwitasigaza 30% kuba twara 70% kachigane twa 70% na ka south etwara 70%. So echitaboni chichi echitwa yachira ninga shaitwa layinga budgeta draft estimates of revenue and expenditure recruitment kandeji nebereho na annual work plan esente zo kuzirabe nizikozesebwa bitu tugaka kwereka ngo twangere sente nyingi omunguto road twajangu aryoru finance na enguto tsakwa tutirimu billions ishatu no buceka 5 na bubiri kandi twagatwaza natural resources mwenu ebyebira kureba ejemigere ko kugenda nebindi so omuntu ateka billion emwe na buceka bubiri ebya community based services ningashi ebyentura abacara eminyeto abarema abagurusi abasheja so twatekamu 328 million shillings kan twatekamu ibakweta planning department neje ekutebe kanisa nkeza budget neje ekutebe kanisa okuturabe to spendinga niyeje kora za census niyeje kora mwene byona ebyo kubara abantu nebindi umwe twateka miliyoni 3 then ekindi internal audit ababazi abari kutubarra abona bo twabateka miliyoni 9 na 8 kandi twaza abyo bushubuzi ningasi obutare okora ngo obutare ngati twenda kakatare ka kechikona twenda katare okuimprovinga ka rugazi tukimprovinga ka Kakobaho around tukimprovinga akanya mtyobora na uno kora akatara kitu muri koranoria ahoho arike ngombe yes so autateka miliyoni 3 5 nibi then twaza production of course na ya kubampazamu
eby'emishuburo konka emishubure egiye yo kushanga omuntu basa kweza abantu ebicori byo buza kubyara ebihimba omufiridi agriculture ahiba kuba bari kuza kureba ente zitu zitire embazi embwa zitu zijemire twine mwene ebintu ebikwa biri mu production nebyo kurya nebyo kuhinga omuntu ateka miliyoni bina then twaza omu administration ninga shina no health twate ebyamagara twateka billioni ina jo twagiteka yigura bokuba kine tukora twatina amagara okuzo mu health centers okushashura abakozi bitaba health centers abakwa bari mu health centers na nebindi corona recruitment abiturashashuri so aho noreba ngo twateka hesera kandi twayongerera ndizo kwizuza omu department ya education ebyo kushoma wareba omu amashomero azimista abamashomero gine staff quarters zibine staff quarters muti bine enough desks na ba teachers okurukurutinga abashomesa na ba teachers twagera amashomero gari equipped abo kuba tsangira ngo amashomero gita mingi negaraki ngama abashomesa bakumara so twenda service commission nayo yongere recruiting abashomesa twenda service commission yongere okureba aryaba abakozi basana support staff tuwake tureba nayo wa service commission bazokwe omukampara tunywanira no kutukorera twebwe bakukorera twinemu za audit nebindi so nushanga ngo ahitwe nafutekesera omu education omungudo ebyamarwaro ebya health so aho twenda kuruga so abishemu twagaruka twareba ngo omurimba hati tshime kubantu tufuna esente omuroko revenue akwe town ikuzire tshime ko tuya mu billioni 10 aningi 11 buriya twatagetingire mwenda hatubatu tagetingire billioni 10 so kana murimba mu Uganda at least omu city zone nango mu local government nito tukuchiza ya at least omusho so kandi to barje ku ranking nk'abakozi iseje sente namwe bamba kutongera kilometers makutongera kilometers 21 so omuriyezo kilometers nazo muntu budget injiromo yesu kuzafuteka mu kitebero ukukuzo mu kitebero kukagumiza mukaza aharina babe ari St Mary's ukagumiza mukaza ahiri center ya Karugangama kandi twagaka tutekateka mu nana umuhando gwa Rwizirene okuruga akwaka foko ukagumiza mukazo mu rutindo rwa Katete ukambuka Karina ogwari nakuri abako haragata bateke mu first class mara muna nebitana then tupuraninge munana sentezo ziba kwenda kutereza na kilometers ezo tuteke munana ogwanda hende kano ndahende cherodo kurga akwaka tembeya ukashuma ukaza mu Kishenyi ukaza nanka Mandera then turebo rundi rwa Banyi Road urukurga akwa Jingo rukashuma rukaza mu Kishenyi twaga twareba mu Kizungu abo mu Kizungu nabo majyangu twenda kakora tujyango mu Kizungu okwenda kwa avoidinga jama tutekeho ogo mu Kizungu oguraze mu Kibira ningashi abo mu Rubiri ukashumera kimwe aho anka around about ya triangle kujango town yija washanga hijwire hatuno wasa kwambukiraho oyamkoje akwa Jingo shuma akwa Katembea oyamkoze Rugazi ushume uzaha all sense oyamkoje ndekabaye nauna nakahanda akahwa Rugazi wanugwa akatare ka Rugazi harakanda karo ekimara mawo nakakontwenda okasiringa bitezo ne sente za World Bank konga kantu aga twajango tshimugwa speeding up are ekitindo cyo muri Karugangama nacho twajango aho bambe muri kitebe aho obutwe twakoze ne konga letaga Karvatsi so batwa updating ngo barimo nibahereza contract yo kuzafuteka ho Karvatsi then ekindi no kuba briefinga ngo itotwalenga budget twagiteko mbantu kuza consulting n'abantu tugage tukore budget conference ayito rento etabantu abona then tukajya mu council mu committees budget discussing further then bazireto mu council
ayinde kubanda speaker ngitegereze then tukareba uko twagira byamu kurije tubatire konka abanyambarra mwe bari kunambarra yanyu ntubaza guma tuba updatinga kandi nyonga speaker nishemerwa okumukutabara mukajyango ekiguyire ekikire mu improving ari eki abebembezi imbasha twena standing okaburwa abuka abantu bakufeza karuru abantu bansaho nambenu twaza kuzomukarura imbasha abebembezi mukose bigambo birungi mureke kubeherana mugambe tugambe tukozere ne tuteka gukora de nuba tugarayo bakugarayo babatagarireyo tabakugarayo kunka ndeba mishoganya abanyambarra abambara site south bajya mu bakumpeza karuko bwa site kansanya kaje nyamutangana kakoba bashaba uhagize ubwanyu rukundo egume mwe bari mno